ući u sustav nadzornih kamera. Kako je mucasto! Hej! Jajci me nikad ne puštaju ovako blizu. Ne možeš tako pitkati ovdje runo. Kako šećerna vata je. Prestani. Koja kamera? Prašumska četvrt, Lijanska i Džunglova. Evo, sve nadzorne kamere. Joj, ovo je tako uzbudljivo. Mislim, znate, nikad ne radim ništa ovako značajnog. Ali zar vi niste zamjenica gradonačelnika? Ma ja sam zapravo tajnica. Gradonačelnik je samo htio glasa ovčje manjine. Ali poklonio mi ovu krasnu šalicu. O! Divno je kada cijene. Smrdanjek! To je njegov nadimak iz milja za mene. Jednom sam ja njega nazvala Lavljoprd, ali baš mu se i nije svidjelo. Taj dan je baš bilo gadno. Slušam, šefe! Trebala si mi otkazati sve za popodne! Joj, moram ići. Javite mi što ste našli. Bilo mi je jako lijepo s vama raditi. Dok smo još mladi, smrdanjek! Misliš da ona prije spavanja broji samu sebe? Ma pš! Dobro, kamerice. Džunglova. I tu smo. Tko su ovi tipovi? Snježni vukovi. A gledi te tupsone. Možda kladi da će jedan od njih početi zavijat? I evo ga. Mislim, što je to s vukovima i urlikanjem? Urlikavci, noćni urlikavci, njih se bojao Mandras, Vukova! Vukovi su noćni urlikavci! Ako su uhvatili Mandrasa... Da su sigurno oteli i Vidrića. Sad samo moramo otkriti kamo su otišli. Čeka, kamo su otišli? Znaš, da ja hoću izbjeći kamere jer sam počinio nešto protuzakonito, što nisam nikad, išao bi kroz pomoćni tunel 6B. Što bi značilo da su tu. Vidite i njega, gospod detektiv. Znaš, mislim da bi ti bio baš dobar policajac. A ne budi bezobrazna. Avenija Akacija, Fikusoprilaz, Južni kanal. Na izlazu su iz grada. Kamo vodi ta cesta?